Assalamu alaikum barыңыздарга. Кадамжай районунда мына ушул мал базардабыз. Кадамжай районуна жакын ушундай деп аталат мына. Караңыздар. Бул жакта чоң мал базар. Бул базарда биз букалар эле сатылат десек, мондай лабо дагы сатылат экен. Ой, адам жылып алам дейт го, караңыздар. Этият кылыңыздар, этият кылыңыздар. Канча? 114 deydi. 114 sekip julub ketpesin ha. Mına. Kıska jardamabızdan keyin videonu көрүп кетесиздер ала мына. Сиздерге дагы бир сонун жарнаманы жарыя кылып кетебиз. Мен азыр Баткен облусу Кадамжай району Айырбас айыл аймагында турамын. Мурда марказ деп аталчу жер, эң центр жери ушул жер. Мечиттин бер жагынан түз бул жакка киргенде 400 метр ичкетте жер үй сатылат экен. Биз менен чогуу болуңуздар. Сатыла турган жердин алдыга келдик туугандар. Ол жакта Төрөбаев Жакып көчөсү экен. Бул жагында жана көрсөтүп кеттим, мечиттин жанында больница бар экен, скорый помощь бар экен. Бул жагында болсо мечит бар. Бул жерде болсо жигит карап алат экен. Ассалам алейкум, кандай? Ой, палуан, ден соолуктар жакшыбы? Могу жер ушул жерден экен, граница. 10 сотик жер. Түптүз бул жака терек бар жерде, мындан бул жагы мына. 1 миллион сом, тоголук 1 миллион сом. Балким кем бардыр. Төмөндөгү телефон номерлери чалыңыздар, алып коюңуздар. Терек Кадамжай району Айырбас айыл аймагы айылдын ортосунда, так ортосунда. Ассаламу алейкум досум. Канча болду бул бука? Балам майда отуруп тур дейт. Экөөбү? Канча дейсиң? 90га? 90 миң болуп турушул. Ассаламу алейкум. Канча болду ака торпоктор? Булар эркек торпоктор, а? 50 миңден экен мына. Айт эле шпасы 50 миң. Шуну сүйлөшүп та беркисин, а? Канча ататын? 50 сурашылы. 50 сурап атат, а? Жакшы, мына 50 болот. Кичинекей эле торпок мына 50 миң мына баа. Ассаламу алейкум ака. Канча болду ушулар айтып коңуз? 56-та. 56 миңден мына келет. Кичинекей торпоктор 56 миңден. 56 миң. Мурача! Канча болду бука? 81 сураш. 81 миң мына. 81 миң. 81 миң. Devlet деген var bizlikten. Mesela var. Sonra ne gel? Ye. Acayip. Кайсы канча болду бай айтып коюңуз? Сокотар 70'ten kam бар. 1, 2, 3, 4, 5 та. 5 эркек торпок мына. 70 миңден кем бар экен мына. Yok 75 lira şurada. Ya yok ver. Канча болду аксакал? 79. 79 миңге бар. Кетели мына. 79 миң болуп турушул. Бул канча болду ака? 75. 75 миң. Бүрөдөргө окшош эле эмнегедир кандай кымбат? 75 миң. Канча болду дос буга? 67 миң болуп тур мына кебат. Мынакта бир кичинекей эле торпокту көрдүм, 50 миңге берип едим дейт. Мындан бир төлө кичине да. Парода салам карайбы жа. Семириш немелери. 10 миң эле разница да, ана килтеген вот бука вот 60 миң болобу. Таң калышына базарым берсин. Жүрүңүздөр эми, о, чоңураак вот. Өдүрөккө төлчөм. Катта. Букалар канча болду ба? Же сурап атасызбы? 95 сурап атам. 95 миң мына экен. 95 миң экен. Ошо. Şu biri. Oldu. Esep. Kançadan boldu bilingizler? Yok. Kançadan boldu? Yendi geldik. 50 geldik. Yendi geldik. Suyunluk kettin 50 geldik. 50 geldik 100 mekende. Kayısı kança oldu bilesizler mi? 150 oldu. Ya ana müziği çıkmet ata. Ya ama baylağınızlar var çıkayın deyip onu 150 minglik buka. Okey. Vallahi. Bukalar köp buna karаңыздар bu. Novazlar, bukalar деп.
Aka qancha bo'ldi shular sizga qaraymi? Qashqasi qancha bo'ldi? 130 mingdan kemi bor deb turibman, uchovi mana 3 buqa. Mana buqalar. Bozorda sog'inganda muntib, laykni bunday bosib qo'ysangizlar, yaxshi bo'ladi-la. Qanchaga so'rayapsiz aka? 707. Bu 2 yoshdan o'tdi o'tilek. Yaxshi. Bazoringizlar bersan, neyle talpa bo'ldi tarafta? Ay qo'yib da mana jo'q deganda laykingizlarga arz etib turganda turib laykni bostirib. Böyle. Ақсақалдар не тополоң болды? Қанша екен бұл тополонған бұқа? Қанша болды дас? 190 камы бар екен. 190 мың. Аңгүс екен, аңгүс шықалар 190 мың кемі бар екен. Yüzünü bunu da yapalım. Қараңыздар, өте көп шығып. Kızığı da verin tabii. Қанша болды? 192. 192? Жақсы. 192 мың сауда болды тімді. 192 мың. Шу, бұқа. Берелек мұна. 192 мың. Ассаламу. Базар мұна. Қаттар бүгін базарға көп мал келіп тұр мұна. Толтыра бұқалар. О, жақадағы тәуілші. Таразы бар екен, бұл жерге де таразы апиріп қойып тұр. İçine. Naşı boyu uzun qancha bo'ldi bilmadingizlarmi? Dumini da qirqib qo'yibdi. Xudoga yaxshi buqa ekan mana. Jo'sh turadi. Tartaver. Qancha bo'ldi shu? Assalomu alaykum. 220. 220 minglik buqa mana. 220 ming so'm. Assalomu alaykum. Tarozi точно ko'rgazutavmi? O, точно ko'rsatadi. Qanchadan emi cho'ng buqalar? 200 so'm. 200 so'm. Cho'ng buqalar 200 so'mdan ekan emi. Jumaga mana tarozi paydo bo'ldi mana. Mol bozorga. Halaldami, to'g'rimi? Bunta olib kelib, ola turgan odam точно ko'rsatib. Murdaroq alamga kelmadingizlar, jasab yurdingizlar-da. Bunday ideyani planlashtirib, Katyushani o'ylaganda qancha vaqt ketgan bu taroziga dela, qancha vaqt ketdi mana? Tushchukam ko'rsataylik. Ukamni qana ko'ramiz hozir mana. Bo'laver qaysi bir burchiga chiqsa da o'rtaga turish kerakmi? Xohlagan joyga chiqsa-da. 39. Bo'ldi, tushdan. Aka chiqingizchi. Ko'rsatib qo'yib chiqingizchi buni prosta. Elderga beremedi bu qiziqat bu keyin, ha, точно deb. 84 kilo chiqadi ekansiz. Yaxshi. Azamat mana. Cho'ng buqalar 200 so'mdan mana. Buqalar ko'rokchat, azamat. Assalomu alaykum. Ya, otingiz qancha aka? Yoshi qanchada? Uloqda yurganmi? Talpaning ichida. O. 200 ming so'm kemi bor. Mana shular 7 yoshda ekan. Ot qanchaga chayin uloqda yuradi? Qancha yoshga chayin? Bilmaysa, o'zimga o'xshagan jang uloqchi ekanman, baykada yaxshi bozorni bilasiz. Assalomu alaykum. Shuni sizlarga qancha bo'lib turibdi? Bilmadik. 200 Sanazarmı? Gelinderi dağı joğun ekan buna. Buna boyu uzun uyacaq ekan buna. Aka sizniki emasmi? Qancha uy? Esi yo'q ekan. Jas geldi. Ko'pchilik savun uylarga qiziqasizlar. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka buna uy? 128 yarım. 128 yarım. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tush. 128 yarım ming bo'lib turibdi. Qaranglar. Yaxshi sut beradi, yaxshi seyir ekan.
128,5 ming. Bak qora tusda bor ekan bu yerda. Ha, necha qolibdi, necha qolibdi? Qanchada otgan shuni bilmadingizlar? 135 ming. 135 ming. Bu qancha bo'ldi aka? 30 kami bor. 130 ha? 3-balasi. Ha, yaxshi mana. 3-balasi ekan. Qo'g'irg'achi. Turpo'g'irg'achi jashilagan. Vot mana sizga o'xshab o'la shunday suylab qo'ysa bizga da o'ng'ay bo'ladi. Qancha litr suti bor endi? 8 litr sut. 8 litr suti bor ekan. Qaysi kanal bu? Qadamjoy media degan. Qayerdan keldingizlar? Karavonga ham bora? Assalomu alaykum aka. Turpog'i bormi? Qancha bo'ldi bu? Aytilish 120. Tug'anmi bu? Qancha tug'an? Bir yili turpoq tug'an ekan 120 ming keldi bor dedi. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi shuni? 129 da borda, shuga borganman. Turpoq urg'achi bu? Erkek turpoq mana 129 ming bo'lib tur mana. Chaqin borib qo'y, chochitpayin mana. Yaxshi ekan mana jo'sh. Yo'lda qarmab ko'rsanglar cho'choy. Yo'q, baribir jon odamda bozorda jodir qaytdi. Qancha turpoq dedingiz? Ikkinchi turpoq. Nasibsa. Ya mana akamdagi tuzuk akam. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Uy qancha bo'ldi uy? Uy 95. ha, men 100 euroni qiyshaytib borib sindirib tashadingiz. Palon akamda bozorda ko'chirib 95 ming. Soyuz maldagi şivittir. Bir çıkıp keyin to'xtaganda bu. 9 litrga garantiya. Qayerdiki mal? Polshaniki aka. Polsha. Polshada eng oldin shu bo'lsa kerak. Eng alışız edi bu akalar. Assalomu alaykum buna. Bu qanchalik turpog'i? 5. 5-chi turpog'i ekan. Sutini aytmaylik qo'yaylik. Jo 9 litrda chinligida bor mana 9 litr suti mana. Qarangizlar. Makey. O'ta so'nim. Mol bozorga kelib Pasporti da bo'lsa kerak.